Rwampara n'umwanya ogwetorirwe enshozi kandi entasi yabinje neruga omukinga no kurisa bita abaturani bagira ngo omburewe cyane bateganisibwa munonga enshonga tendijo nibura ya mezi atirine namizi okureberera empunu ningashi kujiro kuwano reba okwempunu zitu zitwarambura kashanga zazitino mizi mukizana zinyweramo amize negargahari ntugataho mu nshozi washanga noyimuko mukasheshe shayi 12 uzahizuba okushika mukani shayi 2 hataho washanga nonda kutaha miza go kuteka nkireba kangwe empunu yanje neza kunywa mizi gariya haginda abanze nakoza museferiya no mbusiyani zikabona kunywa ecyakabi itwe nkabanya kitojo ningashi group yitu nkoko yeri ningashi nabakaza butuyinemu ikintu cyamizi nkitunyiga abo wahati nibashaba government okubashagika kuba waritwa arusozi buri muhanda go no kuza kitojo nugura bo mu rusozi kandi nengo utezo tuzikuze nimbi mbwene tuyine kizubu echo kandi kindi tuyine kizubu cyamizi nani mpiga government kuyakubasa kutuyamba amiza gitu garyo mu mpanga ifom mu mpanga ngakozesebwa abahansi Richard Rurangwa oyo muhango ombyukinga no kurisa nagira ngo onubwire abahinji n'abarisa nabo kongera kwegita hamwe omukwegita nibayika ahari benji kandi omusiri okurisa na no kuhinga kibani cyenda amizi garukumara mbwenu naninjira ngo na government itakakozere gwayo kusindika amizi kitojo leka amachagu tukubona tubase garinda ntubasa gukora ebidamu bihango ntubasa gukora tanka tuga preserving nkuko nabegise nkabegise kuteme bitaba no kubyara ekibingo baka preserving amizi kandi bakakuma buhangwa embibo nyoko nkurira hembi bertinka gisiga kuba ni mangu ncyakare wa Burundi nembibo kandi okahereza batahi bawo nimwisha gukora ecyamuheru nishemerwa kugira ngo ebe binte bindi yo ninkora ninteka tekananye kwisha kubihereza aho batahi banje omuseru yona no murukagona rumusine gomborera nangwa na district kabasa kore ibintu byentunguke byakubasa kugira ki ebyakubasa kutubisaho mbiro byancyakare ogunanja jangu abanyi n'abarisa banja kwegita arengura amagombora na government okurabira program zayo nebahwera barwanza noboro gasha kwanita atkunda